Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге жөнөкөй котлеттин даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 300 грамм эт, нан, пияз, 1 жумуртка, un, чеснок, черный перец, өсүмдүк майы, туз, ушулар керек болот. Биринчи биз наныбыздын сыртын алып салабыз. Наныбыздын сыртын алып таштайбыз да. Ортосундагы жумшак жерини бизге керек болот. Салып, üstüne su kuyabız. Üstüne sudu kuyup alabız. Sudun ornuna süt kuysa da bolot. Biz etibizdi mayda kılıp turap alabız. Мясорубкасы жоктор үчүн да бул. Ушундай кылып майдалап kesip alabız. Etibizdi maydalap turap kesip aldık. Endi biz bunu vurup etibizdi maydalap alabız kayradan da. Turalgan etibizdi salып alabız. Piyazımızı da maydalap kesip alabız. Maydalap kesip alabız. Kimde tyorkası olsa ошондон өткөрсө деле болот. Piyazımızı da maydalap turap alıp bunu salып alabız. Чесногубузду да maydalap turap alabız. Mayda kılıp чесногубузду да кошуп алабыз. Черный перец салып алабыз. Туз салып алабыз. Наныбызды судан сыгып ушинтип салып алабыз. Жумурткабызды кошуп алабыз. Баарын аралаштырабыз. Колубузду суга салып котлет формасына келтирип алабыз. Ушундай кылып котлет формасы. Ушинтип котлет формасына келтирип алабыз. Ушундай кылып унга бөлүп котлет формасына келтирип алабыз. Котлетибизди кызган майга салып алабыз. Котлетибиz pişti. Almaştırıp alabız. Kotletimiz pişti. Bарын alып alabız. Kotletimiz dayar boldu. Tamağınızlar dağımdıl bolsun. Sizler de dayardap görüңүздөр. Bizim kanalga koşulуңуздар.